Yemfingu basiani mu na yemungura yensem foforo emu na Ghana Armed Forces and security agencies ahodo na ka won ho abomu edi dwumaso bi ewo ha. Yamanu boni kwabnansia ewo ho. Ohoma no so yede ne di nkomo kwabna to yenka yemu akwaba na sabre yemusa exercise bay na Ghana Armed Forces and other security agencies no eye. Sabre o yabe piemu ewo kasoa. It's an say Ghana Armed Forces asrafo no omoni police. So we say on board ewo machi hanmoa. Not just say ye begina ewo kasoa sabre omso obi ansamfo ehye no na yemfa entwaso. Na sa eyenhyehyeye Ghana Armed Forces, police, customs, any prison service and aka bomu a omo ekre cars any akodi a wonom ewo na ni nyina no omo se omo de ekre omanfo se oman ya ho bambo nsem no ejina na so ye pa na amanfo benya arehemu se Ghana Armed Forces no ready se abrebia obebo omanfo ho ban na omo cheche yemu akuo ahodo enti ye ya ye fa kasoa no ya di free Independence Square ena ye fa kaneshi edebe piem wo kasoa eno no omo friend sim 1 ana afa ebinum so efa tema ene nenkeka ho wenum nyina no omo kire se omanfo emomu mohu kra omo nka omo akomanto omo yamti se ena awie anopai ne awie se hu se aposifo ene military fo ene nam kromo a emane mohu na we nyina eka hyehyeye a omo de kire se omo ya hoba mbonsem ejina na so tisi ya no ya sada ya ni edifrika so a ya de ya ni echiremu aba Independence Square Eno dia no omo ye saa no mbene nam kromu saa ana se de ya hyen no omo de kire keke enti no eye akode ne cars no a omo ewo no na omo de kire na omo de ama amanfo anya rehemu se ahobambo nsem ejina na so na emom we se so kire enkabomu a wonom ene police ene customs ene prison ene other services no ewo ti de kire enkabomu na omo sa de ama omanfo anya rehemu se oman ya ho bambo nsem no eda omo akoma so a omo so aye krado se ebrebia no ombebo Ghana for ho ban enti we na bi koso amantam nkae no ana se enkra hape no omo ye etisi ya ne de enkramantam hanom ko na ekoso but ye behwe se omo beye bi ewo mantam ahodo no so a Adom Kasee ye de ho amanebo ebebre obibia ya da se kwabnansia na yete no enka no ntino